Sana ako. Maya pa bakpo kay katamongan. Kaniting banal na kapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Paraking kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina ating kayang pamilya, apostolado ning panalangin, Zumba Friends of St. Jude, Jeff and Pearl Bacleon. Paraking special a intenciones dari Ivan Vince Ilagan, Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Paldeng Family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Patrick and Camille de Jesus, Karen Rivera, Lay Segura, Jennifer Montenegro ating kayang pamilya, at Jerwin Uliege. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Leticia Pineda, Remigio Pangan, Mario Pasion, Sister Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalia, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Terence and Amiel Agustin, Nena Andrea Ingal, Emeline and Takaw Inoue, Josephine Palafox, Macnil Gonzalez, at Selvina Larioque, ading sablatang kapatad amasakit. Paraking pamantabe at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanggang kapainawan daring kapatad tamong Mayango Bie, di Eva and Sergio Mendoza, Manuel Teresita and Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, General Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Marian Ocampo, Richard Cabalia, Rico Calilong, Anicia Teodin, Marcela Sanga, Victoria Pamintuan, Emiliano Nieves Sablan, Mary Grace Sabado, Rodrigo Benitez, Jean Angel Rivera, Brian Montenegro, Eugene Segura, Mario Velarde, at ding sablang kaladwak yung purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan, daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Si Cloud tamo po para king Horacio Imperata. Ilaguning pampong po ng Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Amin ang ilaring kasalanan ni, at mapagkumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keko, kaniting masapit at pamangailangan ni.
Adon kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatyan na karing dakal a tao. Adon mingini kaya ka, ing balikdan kaming mitmong lugod, at yadyat may kaya kami, ing makaulong mong gamat, ing takot ming sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, ing metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la ring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring sablang liling karing ni salunan, ban makasuyo la, karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra karing kaming miyabi-yabi, para karing ikakayap ding sabla, at ban makasaw, kaming karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamalitan ng Kristong ginumi. Amen. Lamdam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan induning Diyos. Emo sana pa sa wiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon, ing lagyo ni pa ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen.
King lagyo naningig pa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. Orin. Pagmasusyan tayang ing piyesta ng San Gregorio, etong yang Papa a Santo at Doktor ning kaya katamong Santa Iglesia. Sisyang rin kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko King Diyos, mayupayang totoo. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong pina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo, o paming mayupaya, antabayanan mesa ning kekang balayan, king kekang ganaka, at pamahalan mo keking mitmong lugod. Kapamilatan daring panalangin ng San Gregorio, ipagkalub mo sana ing kabyasnan, karing inawas mong manimo na king kekang Santa Iglesia. Ing panyulong ning kekang balayan, king kabanalan, maging alang anggara sanang tula ring kekang pastul. Iti adwan mi, kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, na mabibiyat magari kang bemot ng banalaya Espiritu, Diyos manggaman kingalananga. Pamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. King uliyo, kakong kapatad, makapagsalita ko tungkol kay kaming Apolos. Ginamit kong alimbawa para kay kayo, ing tungkol kay kaming adwa. Bang abaluyo, ing buri ng sabian, ning kay sabian. Kayo luluwal kim pisasabian. Sukat kampiyan ning ninuman ing meto nga tao at pikasaman ing alwa. Nino ing mimye ka pain tulutan bang magmaragol ka. Nanong atyuke ka ay emo sa tinggap king Diyos. Bakit magmaragol ka? Balamo mo, ingat yuke ka, bat king Diyos. Mabandi na kayo, ing sablang bagay kailangan nyo, at yun nangan kaya kayo. Hari na kayo pala, ikami alike pa.
Kaburi ko sanang hari na kayo pinsana, bang kanito maging hari keng kayabeyo. Uling king pamalak ko, ikaming apostol, pinili na kening Diyos, bang maging peka mababang dili ka rin sablang tao. Miya tulang mate arapanan ning publiko, antimong pialben para ka rin sablang anghel at ding tao. Meging mangmang kami, alang-alang kang Kristo. Dapot mga biyasa kayo tungkol kang Kristo. May na kami, dapot mga sikan kayo. Melibak kami, dapot mi parangalan kayo. Angga kaniting kaurasan, danupan kami at mau, alos alakeng isulod. Alang tuknangan, magobrakeng alang patugot, bang eke mate danog. Panuanan milaring tao neng panyum para kami. Mibabata kami neng panasikitan da kami. Eke makibat marawak amano neng lilibaktan da kami. Mengari kaming basura kaya tiking yato. At peka mababang uring tao ang gakaniting kaurasan. Susulat ko iti, ebang pakarinayan da kayo. Nunebang iturura kayo bilang anak kong pakamalan. Agyang mika 10,000 maestro tungkol king pamibiya Kristiyano. Atin kayong metong mong tata. Maging tatayo ko, king pangayagom yu kang Kristo Jesus. King kapamalatan ning pamanangaral ko kaya kayo, king mayap abalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat na ang dalit, malapit ya, King Ginoo, karing tapat mamaus kaya. Malapit siya ang Ginoo, karing sablang tapat, mamaos kaya. Makatuliran niya ang Ginoo, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit siya ang Ginoo, karing sablang tapat, mamaos kaya. Karing sablang king katutuan, mamaos kaya. Malapit ya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus kaya. Pagkalob na yung kapag nasanda, ring sablang makitakot kaya. Pakirindaman da naman, ing dalong da, at iligtas nala. Ingatan nala ning Ginoo, ring sablang malugod kaya. Dapat king taong marawak, lipulan nala. Malapit ya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus kaya. Parati keng pupurian ing Ginoo, pabustan ing metok ketawan. Kayang purian ing banal ng lagyo, king kapilan paman. Malapit ya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaus kaya. Talakat na po ban parangalan ing mayap abalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Itamaan po, inlulugod ka na ko, pamintuan na rin amano ko, luguran niyang itba ko, at siya ang itba ko, at ako manuknangan ke kaya.
manatili kaya kayo. At keka antemorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Minsan, aldoning Sabat, lalabas si Jesus king asikan menakdot la ring kayang alagad king trigo at tsakara lulugusan karing palad da ban gigutan ngararing mapila na pariseo bakit daraptan yuing babawal ning kaya katang batas king aldoning Sabat peki bata na lang Jesus nga na pawariya basa nung naning gewa ng aring David at ding abe na inyang merano pla linub yaking balening Diyos king wano ring tinape amiyayin king Diyos penga nala at dinina no ring abe na labag king kakatamong batas ing mangan karing tinape amidaon king Diyos ing ninuman subali mo ring pari. Tiglong na pang Jesus, ing anak ning tao, ginune ning Sabat. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. ing anak ning tao, ginune kanuning Sabat. The Lord, the Son of Man is the Lord of the Sabat, superior yakanu, above yakanu, including the law, including the Sabbath law. Emo uli nga pong ginuya, at itamu, tao tamo mo inya, superior ya, above ya. Emo uling mata siyang dili kakatas-katasang Diyos ya, nya superior ya inya, ababya, emo uling mayap yang dili alang bahid kasalanan, no need for law to govern him. Nya pinsan na ating law, uli na ning mikakasala tamo. Nung ngayon mikakasala, there is no need for law to govern him. Nya mo superiorya, inya mo ababya, migit kareti ing sangkan nya pinamanwa ng ngeni ing anak ning tao ginune ning Sabat ing sangkan uling mapamakululo yakanu uli na ning malunusan yakanu it is ing lunos na ing pakalulo na that makes him above that makes him superior agyang patikeng Sabbath law. It's law versus the Lord. It's law versus Lord today in the gospel. Lawen tamo pen, naning agyo ng gawan ning law to prove its superiority, nano ing agyo ng gawan ning Lord to prove its superiority. Potang lina bagyeng tao, potang mikasalayeng tao, nano ing agyo ng gawan ning batas. Agad ng pangaraning batas, katuliran. Aha, linabag ka. Ing katulid na niyan, parusa. Katuliran. Aha, may kasala ka. Ing katulid na niyan, sanction. May kamate ka. Ing katulid na niyan, masukul ka. At karing aliwang paniniwala, death penalty pa. Aha, may caught in the act of adultery ka. Ing katulid na niyan, parusa. Basibasan niyang batu hanggang mateya. Aha, may nakdot kong trigo. At saka ko mengan, labag king batas ning Sabat. Ing katulid niyan, parusa. Sanction king Ginong Jesus, death on a cross. O yan ang pangaraning law. O yung Lord. Potang linabaging tao, potang mikasalaying tao, na ano ing gawa na ning Lord, ning Sabat na.
Nano ing agad ng pangara ni nga pong ginupot ang mikasaling tao, katuliran. Ing agad ng pangara, lunus, pakalulu, may kamateka. Siguro nung masukol ka man, kinga pong never a death penalty. Nga napin ning malunus na nayapong hanggang mabye at inyang pagasang magbayo ing tao lunus. Merakap kang makipangalugod, adultery, nanong sabyanan ning Lord, ning Sabat, nga nang sumabi, na kami kakasalang pasibayo, ako man kaatulan. Impakayang menakdot mong trigo at saka mo ginigot, palak ng kabayat, ning mekamate, o ning meki pangalugod, pero agyunong atulan, ing pang mabayat ang kasalanan, menakdot trigo, ing atulana, ing lo, ing agyuna mo, katuliran. Ene agyu ing kalunusan, ing Lord, agyu ning katuliran, dapat agyu niya namang lagpasan, higitan ing katuliran. And higher than justice is compassion, is mercy. Ngeni balo yun na bakit nga nang sasabi, Lord of the Sabbath year. Law versus Lord, ninong above, ninong superior, nung kayapan, ing makaigit pa, ing makalagpas pa, keng lunus, yang above, yang superior. Ginong Jesus, pagnasan mo ngan maging apostol ding sablang Kristiyano, ing balang metong agpangking kalamatinggap na, itubod me ing kekang espiritu ban pasalan at pasiknangan na kami. Nga mingening manalangin, Ginu, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan karing tao. Gino, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan karing tao. Omi pa akong Gino, maralas pikakarinera ka, sa salikot mi man ing kabilyan mi bilang Kristiyano, tatakot kailyan ding makayatong tao. Dinan mo kaya sanang tetagan, antimonong makanano laring kekang propeta at apostol. Ipanalangin mi keka, o Gino. Ginu, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan karing tao. O mi paligayan ag Gino, bilalag mo ing pamalak mo, dikil king kaligtasan karing kasulatan. Ipagkalub mo king kalupan ning enunkon reyna ning Ethiopia, makatuklas king metong a Felipe, pilatan ding kasulatan, ipalino neke kami ing mayap a balita, ipanalangin mi keka, o Gino. Ginu, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan karing tao. O Ginong kekeng talapagligtas, ipagmaragulming mapipili keng tegawan, babae at lalaki, karing at mabibinyag. Maging pakiasana karing dakal, kapamilatan ming pamanyalbag ming kasalpantayan, karing pusura, ipanalangin mi keka, o Gino. Ginu, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan karing tao. O mapamakalulong Gino, ipanalangin mila ring sablang mangiling king banal mong Aldo. Mipakit sana karela, king iti yaing masayang oras, ning pamitipon-tipon, ding mikakapatad, king bale ng igpara,
Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan, karing tao, tanggapana sana ning Diyos, ing kapasalamatan da ti Sardas and Luz Medina and family, ing kapasalamatan da ring kapatad tamong apostolado ning panalangin, ring Sumba Friends of St. Jude, at ti Jeff and Pearl Bacleon. Ipagkalam na sana ning Diyos ang special intention dari Ivan Vince Ilagan, Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Patrick and Camille De Jesus, Karen Rivera, Lay Segura, Jennifer Montenegro and family at Jerwin Uliege. Ipagkalam na sana ning Diyos ang kapag nasandang speedy recovery, good health, and healing di Leticia Pineda, Remigio Pangan, Mario Pasion, Sister Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalia, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Terence and Amiel Agustin, Nena Andrea Ingal, Emeline and Takaw Inobe, Josephine Palafox, McNeil Gonzalez, Selvina Larioque, at ding sablang kapatid ama sakit. Para king pamanantabet protection, ning banalay Espiritu king pamilya ng Ani Rason at king pamilya ng Antonio and Josefina Guevara, at iuli no sana king Kayariana, ding kaladwa daring Meyango Naibie, Eva and Sergio Mendoza, Manuel Teresita and Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David Nelson Garma, Amado de Mata, Merla Mangaluz, Siriaco and Rodolfo Toledano, Marian Ocampo, Richard Cabalia, Rico Calilong, Anisha Tiodin, Marcela Sanga, Victoria Pamintuan, Emiliano and Nieves Sablan, Mary Grace Sabado, Rodrigo Benitez, Sheen Angel Rivera, Brian Montenegro, Eugene Segura, at Mario Velarde, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alang makaga nakakarela. Ipanalangin tamo muna maning sarili tamong kaligtasan, laban king COVID ing kaligtasan, daring kaya katamong frontliners, laban king COVID ing speedy recovery, daring kapatid tamong ating COVID kasalukuyan, at kapayapan karing kaladwa daring kapatad amete uli na ning pandemic. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, asal bagmiyasana, ing kasalpantayanan, karing tao. Aduan tamong nganing sarili tamong kapagnasan. O yigpami nga tsubanwa, awsan mo keng makirake king obra ning kaligtasan na pigkatiwala mo, king divino mong anak, itubod me ing espiritu mo kaya kami, amibayo ka ring mataloting labing adwa, papunta king matenakan ay apostol. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
nakatabo. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dawon matanggap ya, arapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting dahon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang isaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o yigpaming miglalang kapamilatan iting sakripisyo, kakabos me inyato king kasalanan. Kabang darawon miya king kapigaganakan, kang San Gregorio, idala na kesana king alang anggang kaligtasan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yula ring puso yu. makayat nano king Ginoo, Masalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oyig pa Diyos king alananga at lubus mayupaya. Pagkalugmeking Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Gregorio, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babye mo kaya kang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Kambering sa Blancoro, ring Angeles karin banwa, daralit mi ing kaya kang ligaya, makiabe kaming alangtok ng babye kapuryan kaya ka at ngaming kakanta. Banwangit nuya ingyatu ingkekang ligaya. O sana ing kakatas kataasan. O sana ing kakatas kataasan. Waning daratang ing lagyo ning ginuon wanya. Waning darat ing lagyo ning ginuon. O sana ing kakatas kataasan. O sana ing kakatas kataasan. Tunek kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana. Dening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayuya, may dawon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, at pepasalamat ya keka. Piraso ne, at bigyan niya karing kayang disipulo, nga na tanggapan ye, iti ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay bat na ningapunan, kingwane ing kalis at pasibayang pepasalamat kaya kabinyene ing kalis, karing kayang disipulo, nga na tanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu, para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban keta mipatawaran la aring kasalanan. Daptan yiti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, kay kami ang gaganakan, ang sublimong merye, kay kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kay kami ang balenan. Amen, amen, amen. Ganiyang igaganakan mi, o yigpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyaning anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kami matangpang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakum babaming pagamuwam, king ikami ngan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa, i Francisco, kambening kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawa na, at manenayang pangasubling niya, at ding sablang mayangon na king diya. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding kaladuang panalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kami ngan, pakaluluan mo ring kapatad ming apostolado ning panalangin. Gawan mo kaya ngan karapat dapat magkamit king diya alananga, pankayabe ng Mariang Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe da ding apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaboryan, king kekabana ning panawon, puryan daka at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena, at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupuryan daka at parangalan, manggaman king alang-angga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igpami ayat chubanwa mitsamba yayi lagyu datangin kayarian mo, mipamintuan enlug mo, ketiso uli anti banua, mipamintuan ning lug mo, kakanan mi ingaldo aldo, ipie mu ke kami kingaldo ngedni, yang poni patawat mu ke kami,
laki kami, mga emuke pa'y sa ulting tukso, nune ikapuskin maro. Ikabus mo kami, o ginuking sablang maro, malugad mong ipagkalub, ing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus, king kasalanan, at miligtas, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabus. Uling kaya ka inkayarian at inkayo pa yan. Ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo, ing kasalpantayanan, kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpang king kaburyan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat jag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
manalangin tamo. Oyig paming malugod, kaniting Eucharistia, ipagkalugmesa na kaya kami Kristo, ban maging kaya kaming mabiyatinape. Kabang pagmasusyan miyaing piyesta ng San Gregorio, akwami sanang abalo, ing kaya kang katutuan, at asane mi iti king bie, lulugod ka ring parang tao. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O yan po, emomoran. Nakapunta tamo kita ang paparetang bulaklak yung pena ko. Nung rin ko kaya mena ko, bulaklak kanya. Payaring misa, payaring. Ingino manatili kaya kayo At keka antunuri. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu. Ingig pa amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misang first Saturday, may yari na. Umen ako king kapayapaan ng Kristo.